tu ni le som le group chun kha som ni le group ni na Zomi TV Zumpia Pugin Sona Thangkhan Gin ngai te Manipur State President Lok Jansanti Party Asem Pugin to holim na ane di hiya tunina TV ongena kwa mapewina Pugin to kisai thainok te ai zo asep na bona te lim takina ngai sakina nong chap te sang na dingun zong Zomi TV min to ong thu masaing Pugin ikimu thailung da mai Zomi TV to to le Pugin nang pen Zomi te ading ina ma to India gam Manipur state sunga na tampi takse mina nasep na bona te ma to hi Zomi TV ongen imipi India gama om Zomi te Kolgama om Zomi te tupi kala om Zomi te ina ong thei pi na ding ina Zomi na ve na le Zomi ta ding na set na bona te nonggen ma ina ma to minam na ve na ding ina koichi bang ina lungsim te nga ke masa ina bang pil na te sin ina kwa te to ki khor masa thei na hi yam chi nonggen thei diam Northeastern Hill University MA Kazil Line Amy Khem Pepkipol Home na Student Union Amy Student Union President ka na iya Moya Amy Marhin Kuki hile Chin hile Silong Nehu Nuaya College Kai Khem Pep Te kia nga Inam I olmo dia hi research ibolwa kwa ihi hiam kenin chi non chi a kenin ku kion chi wai research Zomi history research ibol diwin research degree le inay diwin IAS officer kong le igem ching diwin Netaji Subhash Chandra Bose danin lalawin iminama din na se ni chin mi tam tak kichiam na agreement chi dan de kana ke waya gen go ku mate te loy le telwa PUC jil MA konso in Delhi Jawaharlal Nehru University MPhil PhD research kababole Zomi history pre-colonial social formation thesis galin Jawaharlal Nehru University in research degree on pia Zomi history authority research degree ne masape kahiya Amy Telaka India Tuazo in PhD konsun zom toa PhD zo ina Manipura bugo ginin som sagi lini kuma Zomi National Congress Party anapu so kawazama waya patina Zomi movement Manipura ku kikwa mar kwa lusei kwa tenga dini Asam tandonga zetensi unit dina kumkua sung kahong jin kwal siangin Zomi zetensi party ang mintanga longmars kongnin atopin Zomi First World Zomi Reunification Convention tonsim champaya kaya convener kahiya waya organization somni lego kachin te arakan te chitagong te telin hong pai komin Zomi te British te na se thum Bangladesh Burma India on khinza ku ki gom kom non na din declaration kaun bolwa waya convener kahina dungzuin Zomi Reunification Organization dinin Brigadier T. Silo, Tenpunga Silo, Chairman, Kay Secretary General,
pu ar thang moi treasurer pu chong kung vice president pu gogin vice president in Zomi van noi ki gong king non na ding Zomi reunification organization chin gong ding khitawa waya ke Manipura election athum veina MLA kakial jakin kawaki resigna MLA chinglo min ahondem khadi chin resignation ko piak chiang in second convention vana ko hall aizola anewa waya ubum son le khabua zo history aget ma bangin Zomi Reunification Organization pen Zo Reunification Organization chi on second convention vana pahola Zo Reunification Organization chi nang bol thang nonwa second convention achu Zo mi hitalun Zo Reunification Organization ahitai why so ina third convention in Lamka first second third 2013 ani nonwa waite ki panlang na siya ka kobel pum pia Zomi political movement tuan te kathiang na gagulin le katan sinagel na he is Tangkankin is a trail brazil of all various Zomi movement across the globe. Onchi pau kahia. Tunin Zomi in Kwan USA ten ahon chialja kun Nashville Tennessee State Zomi in Kwan conference chief guest de on chialja kun hong pai kahia. Tua ting ki Zomi kaol mo na le kabe na siya kin barma lama tedim gam le faram gam ko nga zo kan kwal non chi pau kahia tuin kagen taksa bangin eme kasil laya kaki chiampi te laka khat Geneva tana Zomi ki pum khat na gen pa gen go ku asi siya kin Lok Jan Sakti Party ten nga bay nanungzui pa na ile Manipur State President Hong Pangin 2004 in Hong Chiwa Wai Dung Zuin Tunin Kumsom Manipur State President he in LJP Lok Jan Sakti Party mipi hinna than party a pawi while President Kapanga tua minto Zomi National Congress General Secretary kahina former Zomi National Congress General Secretary China Zomi Kwan USA how to tena lamkai ten chief guest ya hon sialu ngai na taka Zomi ngai na siya ka USA hong sin kahi lung da mai na nung gen teng kem pe lak pan ni na por khat ki dong ki le hang ma de pugin Dr. Le Master ma da MA na sep lai takina research na bona zo history zo mi history to ki sai bor ma de to research bang thulu bang atyak dak in bang pen bul pu pian na ada research iti history ahia ke ya khang thu suina ahia Amy tena history laigel anakini lo yagin oral tradition khong ahi pena Thailand kumpite chronicle khong China te history khong ai kele mei te annal khong Burmese te le khagel khong kha kingak na thupi pe na hiya ahin ken research kapol na kol lam Burmese ten chin hon na chimale
India vai te na Bengali ten ku kion na chimale ipu ipa a kipat a Zosuan Zomi ihi na kamu suwa wai ka MPhil research degree kalam na hiya waya kamu danin tang kumpi ana zo tu zo mi khat ahia wai ina China gama leng hi na kumpi hi na on lak chang akwa le tu ting ting zo kumpi nuaya om teng teng zo mi ahi maya kum sang khat vel DC hunin China gama zo kumpi in vaya homa akwa le tu ting ting zo mi ahi chi cây bự phụ nãy à waya dầu cung pi pen han cung pin on nuai si on zo chiang han cung pi ina buddha sa kwa ibiak chiat diwa hi China ke nuaya mi khem pewin buddha sa kwa na biak diwa chi chiang ei zo mi te gan si sana ki thoi te buddha sa kwa thâu si thâu vải nó tôm thả lẩu đi chỉ tê u lâu in Tibet gầm khong Thailand gầm khong lệ Chin duin lùi quam khong à pem sukin Thailand kum pi nuôi à kum sang va i omwa tu nia patheng na khong ai ke lệ thil tuam mui khong hel hot khong ine ipu le paten ani te hi Thailand kumpi te a pata ilak so na hiya Thailand kumpi nuaya kum sang wal yom nun sang khat jabuk som li le sagin ava kumpi honglianin waite na Thailand kumpi te hongzawin Thailand kumpi ten Assam chiang dong au ku Assam bangle ava kumpi avala lo china Thailand kumpi nuaya zo lalgam zo mi te na state khat mi ma leang Burma ava kumpi ina Assam chiang dong hongzo a Thailand te on zo chiang in ava nuaya so lo omin wai zo in British te hong pain Treaty of Yandabua Burma te British te nuaya hongom chiangin ako nung ina ei zomi tanggam ten kum som ni sung British ten hongdowin amau thu nuaya yom nona amau sungin British ten zo gampen se thumi ina hun kenwa Assam nuaya Bengal nuaya Burma nuaya se thungin ahon khenwa hima le British Kolkata Fort William Chin Lusai Conference anewa British official lianteng mi sagi army chief bang governor general chi ko ai kele indegama mangkang vai hom lian teng Burma commissioner hin Assam commissioner tele thupu na lama leu eizo campaign gom talawin se thum aun suwa Bengal nuaya polkhat hon koiwa Assam nuaya polkhat hon koiwa Burmese te Burma nuaya polkhat chinon khenja ko hi wan khenja chiangun India le Burma tunin Bangladesh gam thuma ikikhen kha a ain Burma lama teng teng Burma te chi janin Chin hiya India lama teng teng Bengali te on chi dani ku ki hiya min ni nei pa e kichi na hi ke ya ile jong research bolte ko te le midang dang te na itubul history konsul chang
Zomi hi na kon musuwa thesis ka gelua University Asia Gamalian pen genuine Zomi hi chi thudik apong ja kun degree Master of Philosophy on piawai sang ka kwa som sani le kwa kumin wai ja kin Zomi thua ki athunei pen ka hi tai ahi wai ja kin tang mi te chi na ahi ke ya kagem taksa bangin China gama zo kumpi in tang kumpi azo kinunga ama min a zo dynasty zo kumpi nuaya huale tui teng teng zo mi himaya hiya hilele han in eite zo kumpi azo chiangin han a hibegwa tunin China te teng teng han akichiwa Han culture, Han language, Han tenapom budasa akwa abia wahi. Kaya Malaya, India, Gama, Gupta, Ahongliana, Gupta kumpino ayang teng teng. Amipi Guptan akichiya. Gupta te Maurya inonzo Mauryan ayang teng teng ka. Mauryan akichi bangin. Zo kumpi no ayam teng teng zo mi akichia singtang mi chi na hiloi chi ke research kamu da nahi research pen PhD zong lam de PhD pen chu azo lam hinon lo in British colonial indirect rule mika emfila zo mi history mi mangkang teong pai ma tole tena nonggen na te khara MLA mde MLA la resignation na hi na pen ba hang chi nonggen the ja resignation pelo ke jinglo ka hi cha pe thailo thum ve dingin mi pi te non te jing zo lo on te jinglo on te jinglo resignation pe di zo gam pian hian na dia lungdam ma mai second convener second first convener then second pen zo kichita mde amasa pen zo mi chi to zo mi akilu akihen kham na pen ba gang chi nangi mo na akihen kham na ilowin mi zo mi chi sangin jin Dr. Vum sanin zo history aka zo kichi zoni achi ja ka Dr. Vum san le khabu besa zo reunification organization achi wahi in tudong pen zo reunification organization apayu to pen nang tu la taki nang din mun to na ette bang chi namua to pen zo mi ma hile kilom sa moi ke le zo ma ki chi ding hile tin ka sapom na champaya arakan lamte hin arakan independent army kraraong Kachin Independent Army Branch Saint Paul Chachitagong Hill Turk Liberation Organization President Sangam te CNF te Man People's Convention te le adang dang Mizo Union Zomi National Congress siya organization so mi leguk kasapom te kasapom namin First World Zomi Reunification Convention Zomi minaki samkom wajakin nomination committee Brigadier T Silo a chairman ucha Zomi mizo chi hong chin chi hong kuki chi hong nomenclature debate on ni tapun Mar People's Convention delegate tena tunia ikisapkom na minupang hiyam Chin Ondot John Brigadier T Silo chairman First War Zomi Reunification Convention Zomi akisamkom hi Brigadier T Silo non chi chiangin huja Zomi non sapkom thele Zomi ipai dia hi on chi chuan Zomi Reunification Organization Chin akipaya letterhead masateng teng Zomi Reunification Organization ahia himale kagen taksa bangin wana pa hola sangka ko som ko kumin second convention
Dr. Vumson le kabu hon base tawa ni lakia ni ajiwa mai zo asake apai piu kum som le sagi iwe no atu age no hima le Zomi khovel akikai khom na min pen cham phai kwa sangkhat zakwa som kwa le giat sangkhat zakwa som ge le giat kum mei ni som ni kwa le som ni le khat ki kala aki khom na kai khom na pen Zomi ahi moi giờ kin Zomi pen hi tua historical base historic name ahi a moi bana ileya leng zo hi ingai sanga thil hoi adjective noun hil chian na izangwa tui vot bang le zo tui chi chana alim se dang tak sudam thei chi na hi a zo in kha tui a hil chian chang zo tui chi chang alum pel pul hilo avot chi na hi a zo hui i chi chang hui pen vot ma manuam ma khol mu theu thei wai zo in kha hui avot dana nok dan hui alum vet ut hongom avot pe ni gen nok cha zo hui i chi chang zo gam i chi chang le salo oxygen adin ji na hi chen na ja kin wa ami pi te hi Zomi chi hi ipui pa khanga i pai pi da na ya himale tu ni chang colonial gam dang vai om tu te khen na min u pi bang chin bang mi dang kisang na aoma wai te poisa ke ni Zomi a pai peule Chin state aom dia Kuki state le hongom mai te Mizoram state aom ta wai te tunga iki bom na di United State of Zogam chi bang hongom ding kin ka umma wai ja kin Zomi pen a pai photin adang te inial nai ki mi hon chi na kong le lam kal sang min ai le la hua min khong lam pi i hua tom min khong hima le atak tak ya kum pi le thu pi tak ni la ya i min Zomi a hi chi hi mi khen pe win i thei chia dua tua Zomi party zetensi ka hi lain Nagalena imi ko tinga unit kaput swag jawa Assam gama le unit kaput swaga Tripura le kaput swaga Manipur le Mizoram le majakin mar ko tinga le kuta ku ko tinga le zetensi Zomi National Congress akiput swaga majakin Zomi chu akwa le ki pom thei ve ka hi majan pom thei sa hi na Zomi zumpi lawin United States of America Zomi teni ya hi na bulfu hoiwa no na ha panule khobel kumpia no te ha pan na zari inam aki kum khat nge di chi kana menei lungdam pe mai kong dom nop lai khara tu lai ta ka India gama thupiang ma toi sangam MLA te baya bil vai to kisaya misi luang sangam te kibui nai lo ji to thu te to kisai na nangi mu na te nonggen thei dia ya bil thum te ja ka si na tua Manipur police ten akap du teu hi apoya Himalaya bil thum te hi constitution India constitution touch kha ani jakin apai suak ke dia atunga patin le apai suak lo di kamua ke ye thua hi kapau tam nom ke
Why bana social issue le oma why ja ke bangteng chin bangteng bol le ya bil cho apai so ke di tua bang a thupian hang teng to pu thang lian pau in na ngonong ki har sak chi len tua te por pen bang hang na ma in na ngon ama tu ang tu thei chi nang yi mi mal mu na le bang na chi sa Zomi in vi ve hina pi hang in e ya Zomi le Zomi tua bang a iki bor thei na pen again chiang un hi u chia bahal dia puan le ke bahal dia puan hi lo zo hi le ki dong khial khau a hi a chiwa i chu delia yo min mi gen a hi a wai tan tu ma puan le ke hal khau chi ai mi tam za te mu da ni na ai nu mi te na aba gen pe no hi no wai du ni na emele te hi u tu ten na tel chi mo hi itop sa pun chi ai pen maya kong khata le ading na chiang ami pi ma kha bangting isiam tan le election hum chianga sum pai mo ko ma ni vote kia lo le midang vote zani bang khithei gai tu tung za thum ka khia chanu pi te vote hiang jo cha hu lim mo gai chiang anu pi in hal te le election chen dik tat lo wa pathianin ilek wan go thi mai lo dia ka chia lung dam pe mai ale pugin hi bang ina ma to hun man la kom kal kim pi tol pi na Zomi TV te to hun nong piak thei mani na pi takina lung dam to ale pugin tu lai takina nangi panmun sep na minam vai le kam vai ma to na sep na bor na te a nang ina bang chi bang ina ma to haksa sa ai ke le bang chi bang ina sep som lai chi te a be sa na sep na te ai Zomi na tun nong pai lai te na sep som te Zomi te hi chi zole chia nang i mu na te nong gen thei be lai da tom no ina Manipur a Zomi te hi political party alung lu ke mo ka wai na ka sa ke pen tua jetensi kumkua ka sep sungin le atamzo zala ka som gia utlo zala ka som ni utte je ka thom ki nei mai ya wai bana tuin LJP state president in som papangta mi te kazon zo het ke ya mi te lak to unit apolwa member ai anewa MLA ka ne ya mi te lak zo mi te political party lung lu lo wai pen ka pona ve ai zo nga ikipiang na lung lut ke leo le on thei ban ke leo le imo kwang na din pi I mai Zomi te tunga lamit na pen omlo sum aum phole pai mo political policy program aims and objective lama pai lon suma pai mo kuchi lam ka kopi le Chochanpur district bang aya Mizoram te hile political party apayu sumsen ngailo election chale sumsen ngailo YMA te le saptuam ten public meeting candidate teng thu gen satun hunmai sumjan ngailo waja ka amau ka khang toun Mizoram state Zomi te laka eton tak te in kathaya Manipura Zomi te hi politics sa lunglu mai leo hichibang gen theina haksan na iphulo di ai tununga alunglu tuan ke wa Delhi memorandum khian prime minister vamuin home minister vamuleule India ka political party atipuai ja home minister te prime minister ten state Manipura a unit teu a state a ho tu te hondong tho
why a meeting ngai saklo lamdang ka sak tu hiai guluam kwa te lu na thua Delhi tam dei pi ho tau e Zomi ho tu te leader te ai le ke kyang banga lok jan sakti party te non gumun chi le khang pelo Congress te kyang banga le pelo BJP te kyang le pelo direct ka prime minister home minister chimoku political party a India ki puai India ki puak kan pen siai no omna USA to ki USA hi le party ni chawa ya kum sabar Democrat Republican chaki khel to BJP le Congress India le himaya hi majakin India bang le lam kate ki puak dan ki pole puk jak ta di Bengali Council, Bihari Council, Punjabi Council chin, kipoleo India ding lo. Macam parti apa chin, ele parti apa dan kisin le, tunung cia iding suat so diam. Yai koalisi ka ngai tua tham chin kathei, so bi te adi. Alung dampeu mai tulai ta ka Zomi mun tuam tuam ma kyom tuan na gen te jong thupi ma ma tua India gam thupiang Zomi te khem tu kol gam Burma a om Zomi te khem tu tui pi ga la om ma to Zomi te khem tu in hi bang ina i gam i lei mi khat Zomi te pum khat ma to hiang nam khat hiang chi thei na ding ina bang chi bang ina sem ko in bang chi bang ina communication ma to ki jop na te nei le hoi na sa It sangadin kay LJP State President Manipur State President kaya. Ilan Zomi te hon samna USA gam tan tana sumtam pisenga chief guest dia kong pai bangin. Nole nahi naw por tuam khata leader lian pen hileu chinle. Na Zomi I naw sulang leu chin kidani. Uchin iom na chiata Zomi party om khel kelele I Zomi hi na mei sel dele han de chia le han I na nang namuna vakin mei kamuna uchile I pangkhom thei dia tun Burma le democracy hong hi sia hong hi simta hong hi di kovel pai jia hunjui diu ahi tak male Burma gama Zomi Council for Democracy te MP guk bang chin the cha tu le ke kumnon cha Manipur MLA tam pi kon nei le chu sarkar na on boarding a Zomi te haksana Zomi party hi ke le suweng di ke Usidani I na Zomi lung sim puchiat le Kay Lok Jan Sakti Party President USA Zomi in Kwante Hompi Chief Guest di Zomi Party hi kay man Kong tel the na chu Zomi ka hi ja le Zomi ka hi ja ka party dang himane thaseng sumsenga gamlo sa jun khum be ya hong kwan kai wai ma ba nang le sain khata ai ke le office ai ke company khata omma le chin na zolung sim na put del le Zomi te ki ding so di ai lung da me Zomi ti vyong na kwa ma tua pen thu pi ma le chap te wai ma le yom na cha da I Zomi hi na pen ila siam ila thei tek ding thu pi ma ai pu ni no vai kha Zomi khon wak section ni USA na le Zomi na hi na wak sakin India na le Zomi na hi na wak sakin kay bang kong ho din ka national president Ramvila Paswan union cabinet minister ka kong ki report Zomi kong pia chief guest di hingi cha ka chi baile hong lo chingo hon chi pa mai ve Indian union minister hong lo chingo lung dam pe mai union minister ka tin Zomi te na kong pi hong lo chingo chi thu pi loi lo mo ken vai kalapa kia nga Zomi te khom pia chief guest di kai ba chingam keneng Zomi te hong lo chingu na chidiam ngai dana
ngap taka hang san taka Zomi taka ma son đi thu gen đi bây giờ nắng này na cái na imun sia ta bang ni Zomi khol khom nunin nuam zong le gi bang khen na tuang tung ta tuin ki khen ma le hang i hei na pewa zo ga ma din sem chiat ni chi la sa thei chiat le wai hi Zomi te ki pum khat na thu gu ka hi ngai pen i mang ni ke le Zomi ading so di lung kham ke ni lung dam pe mai pukin tu ni na Zomi TV yong en te thei na vai khang nok di ma to yu nong i khol mai na na gen nok ma thu ma to vai khang nok ma thu te tom no kim jing nong gen thei lai dia be khong tribe min khong i hi na ai ja gen huai te sangin i Zomi pen ngai sang jo le i hi na i be min te i tribe min te chu i pai mang the ke ngai sak lo le isurian the ke Zomi i ngai saka i ki pum piang zo le ngai te pa alian dia gui te pa alian dia pai te pa alian dia sim te pa alian dia vai phi pa alian ni wai i ve guai le the na din Zomi i pum khat la sulian ni ngai khi teng teng in kha ki pum khat lo in kwa ma ading so ke America le aki pum khat zia gwa ding so hi American history kala emea ya New York coastal area attain line 13 state te attain line na American kichiloway English te England apat te English France apat te France German apat te Germany Portuguese apat te Portuguese Spanish Spain apat te Spanish kahi chiwe ilele westward movement non nei chianga Ohio Louis Guamon kan chianga I am American chi hong piang hi uchi ma ban amain chin hong na hilele amain lu se le marin pai te arjang lo tengon chilele amain kho vai phe na teng in vai phe ki chileng le amain gang gama na teng gang te ki chileng le amain sim gama na teng in sim te ki chileng le yung pai tak chianga America te hi sia American hong ki chi theinawa Ohio gamon kanwa tumlam ahon no kwa pata American feeling ahong pai bangin tu laina Zomi feeling apaya why pain westward movement American history akicha westward movement jaka American feeling why ma man Zomi te America teng te Australia gama teng te Malaysia gama teng te Europe gama teng ten Zomi movement chan non ngai san tak ja kun wai a Zomi na Zomi ism ahong piang in kha kipum khan na hon poswa dia igam leng hong ding din ka ging ta America te hi sia pat hi sri ichi kha tang thu khang tang thu ma lai tan china pat min kha jin lai lai manin America te le hu chi banga movement khat na nei ke leo tumlam gam na no ke leo hi ai anuam New York hong le New England chi gonga hi ai tu so get lui pang ke na ting den in atum lam no ke leo America piang lo di tu na sol ka lian pen hat te ni lo di we mai ma ba tua le ele Manipur gam Assam gam yan nok tok jenga Zomi movement bang Manipur hong kipan ate dim gam lam te au pen hi leo chin le no lama kipan lo Manipur kipan akipat na gama thupi ke ma le
อเมริกาเต็นทุกปีตะกบอลนี่ไปวะว่าเดี๋ยวกี้จะมีมุมไม่น่าทุกปีเปลี่ยนบังจีบเกสเดี๋ยวนั้นสามเนี่ยเจ้ามาว่าเขาเวลปุ่มปีจะมีมุมไม่นี่นำทุกปีตะคนบอลแค่เดียวอเมริกาเตะค่ะอังกฤษก็ฮีเยอรมนีมีก็ฮีฝรั่งมีก็ฮีโปรตุเกสมีก็ฮีสเปนิชมีก็ฮีอิตาลีมีก็ฮีชิเลวเล13 kolonia te wes what movement on nei tak tak wa kha wa ai na lui te u bein american ngi ki chi mai we u chi ma banga khobel mun tuam europe gam america gam asia gam australia gam a omten zomi hon chi jiang wa kha america ma ong bang li we alung dam pe mai tunina zomi tv yong ena kwa ma pe yaปูโซนาทางขันกินไงเตะมันนี่ปู state president LJP ตัวโตกิมูนาเตะอีบางอินาองเงินอความไม่เปิดตัวนักพิตากินะลุงดำมามาอี lu da กินนักเงินหนูปั๊มลายอะ ai si bang anong interview zia kuna natungwa ki pa thu lungdam thu ka ge na hiai ka thu ge ni hi zomi khem pe sin la ya na se thu pi tak ni hen la i zomi nam thu pi tak kan ko ve la pho khele si ka de son ลุงดำเองอีบางอินะหุ่นนงจัดกุมตูนี่แหละสมเลยกุกจูนค่าสมนี่แหละกุกนี้นะโจมี